Tim mar Kenya manyocha odhi e piem ma piny mangima ma World Masters Athletics Indoor Championship oduogo e pacho ka bang' tukego manyocha otuge e piny Amerka. Ka yudogi midila 5 mag goldi kod 3 mag silver. Jong'wech duto chiko duogo e Kenya kotelnegi Eric Shikuku. Shikuku manyocha oloro ng'wenyno bang' leo piem ma kilomita 10 ka koth chwe. Jong'wech go rwaki gi ilo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta. Kwa competition ya Masters iko juu. Ni wazee lakini ni uzee tu kwa miaka. On the ground mambo si rahisi. Tumeshinda hivi lakini pia haikuwa rahisi. Tumetoa ulimi huko. Hiyo ni kuonyesha vile sasa walikuwa wakifanya wakati walikuwa wachanga, wanaendelea na kuwa the same, na ni mfano mzuri and a very good example to the current elite athletes and the upcoming athletes.